Angilivusele eMaswati lamahle eminyakeni lomusha 2022. Umnyaka wetimanga, umnyaka we-First World eveni lakithi laKangwane. Maswati lamahle siyabonga ukuthi sikhonile kwecela eminyakeni lomusha. Sithi imimoya yabo ayilale ngekuthula nabo labasishiya kuwo umsindvo wekulwela inkululeko wanyakenye. Ngintandvokati yenu mfana wengani, nginivusela elubonjeni, nginivusele kamanzini, nginivusele kahoho, nginivusele eshiselweni. Ngithi ninjani esigodini lesinemandla. Maswati lamahle sisangena eminyakeni wanga 2022 kude lokunganani lengifuna ukukufundzisa wona eMaswati lomuhla kuvusela nje eMaswatini ngiphinze ngisho ukuthi lapho khona singaboni ngasolinye siMaswati asingatihlekisi ngabomangololo asingatihlekisi ngebukhosi asibuye sihlale phansi sibonisane ngoba umsebenzi wemaphathi futhi umsebenzi wenzandvo elinyenti ngiko lokho ukuthi kube nalolo kuthiwa i-political tolerance noma i-opinion tolerance kulabo labati singisi thine labakhuluma siswati singakubita nje sithi beketelelana. Umshana wami isigwaca ngithi ngiyamfuna phela ukuthi site unendela luhledlwana hawu bathi ugijime uyodlala nebangani bakhe umshana. Kepha-ke uyanikhumbula uyanikhanuka naye umshana sigwaca. Sethembe ukuthi niyamthanda naye sowucalile kuba yinzandvokati yenu niMaswati. Nitawati-ke Maswati lamahle ukuthi iminyaka njengoba singena ku-2022 seyi-40 inkosi Sobhuza yasishiya emhlabeni. Loyo 40 akusiyo nje iminyaka lesingathi yendlule kumalula eMaswatini. Inkosi inketshane wekucala bese ivele icalile idwanguda igidagidza etinhloko tebantfu kuyo leminyaka lengu-35 ledlulile njengoba inkosi Sobhuza yakhothama eminyakeni wanga 1982 kwathi eminyakeni-ke wanga 1983 1984 na 1985 live laKangwane belibukwe liqoqo kude lobekasemandleni njengoba kwalona liqoqo lavele lahluthula emandla enkosikatini noma endlovukatini zeliwe. Maswati lamahle ngifuna nje ukunikhumbula-ke ukuthi inkosi Sobhuza Maswati lamahle njengoba ngihlale ngimchazela ukuthi azange inkosi Sobhuza ibe nobuli noma inkosi Sobhuza kube inkosi lenebuhlabani. Inkosi Sobhuza yayivele ilicili kwasekucaleni. Nikakhumbula-ke ukuthi inkosi Sobhuza emva kokube kuhambe emangisi nga-1968 inkosi Sobhuza yalibusa laKangwane sengiwukhulumile kakhulu umlandvo waloyo 10 years kusukela ngeminyaka wanga 1967 kudzimate kube ngu-1977 leyo kwakuyi-decade lapho khona loku lesiphila ngaphasi kwako lomuhla eSwatini inkosi Sobhuza ikuphekela kona ukuthi eMaswati adliswe imbuya ngeluthi ngibo bukhosi. Inkosi Sobhuza ayizange Maswati lamahle iyithande idemocracy. Dinyenti-ke tintfo Maswati lenganichazela tona lese ngike ngakhuluma ngato kuye lo 10 years wa 1967 kudzimate kube ngu-1977 lapho khona inkosi Sobhuza yabonisa kokuthi ayithandi intsandvo yelinyenti. Kulapho khona inkosi Sobhuza yachitha umthetho-sisekelo lowawushiywe emangisi lowawubuke kona kubusa live ngentsandvo yelinyenti. Khona lapho inkosi Sobhuza yethula luhlelo lwetinkundla. Khona lapho inkosi Sobhuza yavele yavala emaphathi eveni laseswatini yathi sekuyawubusa inkosi kudzimate kube ingunaphakade. Loko ngiko lengakubekisa kokuthi tizatfu letisobala eMaswatini ukuthi inkosi Sobhuza ayizange seyithande idemocracy. Kepha-ke ngifuna kuphinze ngithi hlabahlosi nginilethele lokunye lokunganiqinisekisa ukuthi inkosi Sobhuza wakuliphiciphiki lelimenemene abeyingavani nedemocracy ngoba ndawukhumbula ukuthi eminyakeni yanga 1981 kusesele umnyaka munye nje kokuthi inkosi Sobhuza ikhothame. 1981 inkosi Sobhuza yayingumcemane yayingaguli ngisho nakancane. Kulapho-ke inkosi Sobhuza emave onke bekathi ehlisela i-sanction eveni lasesikhwahlandi njengoba laliphethe ngencindzetelo. Inkosi Sobhuza yaba ngumunye walabo bantu lebe bangafuni iphiphita kokuthi live lesikhwahlandi linehliselwa ngema-sanctions. Loko utawutibuta kwethu umuntfu lonendzaba nebantfu labahlukunyetwe emabhunu bahlukunyetwa balunywa tinja badutshuliswa kwetilima badutshulwa kwangazuthi akusibo bantu abanamalungelo babulawa amabhunu. Kube khona munye lo ngumuntu lomnyama lonemandla thite ekuthi angabasita abantu basesikhwahlandi ngoba uyinkosi lengumakhelwane bangabalekela ngisho nakuye ngoba ndawukati Maswati lamahle ngikhuluma ngako lamhlalo inkosi Sobhuza yawathengisa ema-comrades emabhunwini. Indlela lebe yenyanya ngayo idemocracy inkosi Sobhuza yehluleka kukubonisa lokho. Yawathengisa ama-comrades emkhonto wesizwe yawathengisa ama-comrades e-ANC ngisho inkosi Sobhuza. Kwendlula lapho yasuke yangavumi kokuthi kwehliselwe ema-sanctions eveni lase-South Africa kude kukhonakala ukuthi tinkulumo te-democracy noma tekulahlwa kwelibandlululo tikhone kugijimiswa tikhulunywe nekushesha. Inkosi Sobhuza yashaya ngendvuku phasi yathi ngeke kulunge ngoba live laKangwane 90% of ema-imports aqhamuka eveni lasesikhwahlandi. How selfish can the king be? Kokuthi abantu basesikhwahlandi bahluphekile wena ubuka ema-imports nama-exports nakhona lawo ma-imports nama-exports abuke wena nemndeni wakho hayi ukuthi endela eMaswati onke ngoba kuhlafuna bona kuphela. Kungako-ke inkosi Sobhuza ngeminyaka wanga 1982 njengoba besemshilo uMaswati lamahle kokuthi inkosi Sobhuza atange yagula
Kwabe sekhona lapho ke inkosi Sobhuza ngeminyaka wanga1982 seyiyakhothama wangateka ngokuthi inkosi Sobhuza njengoba ingakabi legulako seyikhothama njani. Ngekufihla ke kubantu basebukhosini khona lengekhathi kwebukhosi bangayiteki ukuthi inkosi Sobhuza idliswe khona lapha ngekhathi bantu abayo lababili amadodana. Lokhu ngilamuhla sola kwadiwe amabito abo ukuthi bobani namadodana enkosi Sobhuza lawa idlisa yajimate yashona. Inkosi Sobhuza ayitangi ife kufa kwemvelo. Lokhu lababita ngesingisi ukuthi it's natural cause of death. Inkosi Sobhuza yadla shevu yabulawa ngibo abantu abayo khona lapha ebukhosini. Lokhu ngilamuhla wagcina baboshelwa khona esigodlweni. Kepha munye wabo wadzabula waphuma wabaleka. Kwakuthi ke labo bantu benkosi Sobhuza amadodana bekubobani cha nami nindandokati yena umfana kwengane mhlambe khona labatawuvela bangihlebele ukuthi emabita abo bekunguzibani kunguzibhencempeng ngoba kungenteka phela kwabe sevele kwabona sebayabulawa. Kepha ke ligama likhona lelithi munye wabe siyaphunyula khona lapha eligijini wabaleka labe kaboshelwe khona. Kulapho ke phindze inkinga seyicala yebugudlugudlu kwekubangisana bukhosi sebathatha lo mfana lo akankentshane lo ligama lakhe makatalwa nga1968 kudzimate kube ngumnyaka wanga1982 ngumakhosi emvelo akusuye makhosetive ligama lamakhosetive selethulwa njengoba sekunebugudlugudlu sekuthiwa inkosi Sobhuza yayimethe ukuthi makhosetive lo ekunene ngoba utawuphatha emakhosi etive ayikho indzaba lenjalo lo mfana wakankentshane libito lakhe lokutalwa bekungumakhosi emvelo hayi makhosetive ngiyo ke inkosi Mswati wesithathu leyo. Yahamba ke inkosi Mswati wesithathu yaya eNgilandi ngikhulumile ngako kakhulu lokho seyifika eNgilandi sekubhalwa emaphepheni ayo onke ngokuthi nguPrince Makhosetive kanti cha lokho kunene bekungumakhosi emvelo nitawukwathi Maswati lokho nibohlale nikukhumbula futhi ukuthi nawe umntana wakho masofuna ukuthi abe ngisomandla ubobe sesovela umshintsha ligama nawe kungasabi lele kutalwa bucili basebukhosini bucili belicoco. Makuswati lamahle bengingekho lapho nje bengivusela ngiyinzandvokati mfana wengane sisetati khipha sinemshana wami sigwaca tindzaba nginethanza nonke.